Masina sakana ho pangichi. Tuki kuna jata aligu mangkas pakali pacan ka pangichi. Hari mai picari. Sumak taki uyari hupang. Kaiga San Seloma kuska kai tuni pampa jakta pimi ka bang. Ali samskaw kuna kana hupaichi runa jakta kunapa. Kau sai rikuchi hantamang. Kiki masih una toyanapak Rafael Pérez Sanrago Capani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yaktakuna Pacausei, la vida de las comunidades. Su servidor Rafael Pérez Sanrago. Estamos en la comunidad de Tunibamba, en el sector San Seloma. Los comuneros están festejando por la vida jurídica de comuna Tunibamba de Villavista. Carmelina y Masnaya, Sonia Mashi y Masnaya. Sinapacha mi hari kuna ba suarmi kuna ba kumagna to si kuna ta rikutispa kana hupang así se baila los comuneros y comuneras del sector San Seloma. Sinapacha San Seloma kuskapi causa masukuna Tunipampa Chaupi Yactama y hay que una tapacta chiripam. Los comuneros y comuneras del sector San Seloma de Tunibamba de esta manera está realizando con baile tradicional para entrar al centro de la comunidad por el motivo, por el aniversario de comuna Tunibamba de Villavista.
Sinapacha tuni pampa llaqtapi causa masiyukunapa kawsaykunaqa. Así es la vida de los comuneros de Tunipampa. Banda, Cuchichipapa. Yari pasyonci kasari Tunipampa Llaqtata ñawpama pusha kapas kami tayta Rafael Sánchez Chica, Miguel Cuchiwango, Ángel María Sánchez, Ángel María Salazar, Pablo Sánchez, paykuna kasari apukuna kapas kaka kay waranga istumpasa kinsachunga kan suatakunapi kunapika kay pachatricas paka Masi Fernando Wandinango, Silvestre Estrada, Mesías Wandinango, Guaita Estrada, alguna ñawpama paykunapika pa. Kay sinapacha chawpi llaqta Tunipampaman yaykushpa kanakupang San Seloma Cuscapi kawsamasiyukuna. Los comuneros y comuneras del sector San Seloma de Tunipampa ya se hace entrada al centro de la comunidad. Atong Consejo Ikapang hasta Bangaren Tunipampa Llaqtapa watakuna paktakuymanta Llaqtapa tukuy motorishkakuna nishpaka taririkushkakunamantapas Tsunami hatong Consejo Ikapang kay Consejo Bonawanga nipitas na tinyarispa kausay pacha kana chukang na cho hasta Bangaren huyaywang kausama pacha hari micha kagpi yaku kagpi nyang kagpi yachakuna wasi kagpi tukuy yakuna pasata maskarishpa tarik kamanda sinaganda Tunipampa Llaqtapa alpamamata tukuy kay llaqtapi kawsakunapak tarishkakunamanta pananakushpa llankaykunapa chaykaskamantaqa kanitipas na piñarispa kawsana pacha chukapaq china hatun raymi paktarikupaq.
grande. Viva Angelina. Viva María Pese. Así se baila los comuneros de Tunibamba. Sinapacha, Pampas, Tapicao, Pascuna. Wamraukuna, Kuichaukunapas. Kaimanta Takipi. Sinatu Sinakupang. Tunibamba, Sakpatanya Upama Pusha. Aku Fernando Anilango, Dios Tamasiva, Susi Granta Magdaleno Bang. La reina de Tunibamba nos hace bailar al presidente de la comunidad de Tunibamba, a Luis Fernando Anilango. Banta yung pa sa pansin, yung kansyon, pakta sa kapas, kamanta, kay ni kamarka, runa sa takunapa, kausay, kay Rikushi, Tati Yanapa, Rafael Pérez Zango. So paripas, aligo mayali pangichi. Amigo, amigas, nos despedimos. Este fue Runa sa takunapa, kausay, la vida de las comunidades. Su servidor, Rafael Pérez Zango, nos despide. Que pase muy bien.